May hapon ang atong ebanghelyo. Pariha kaayo sa ebanghelyo atong Friday last week. Kahinumdum mo katong giayo ni Jesus ang sanlahon. Pero kung ang atong pamalandong ato kabahin sa kung unsa ang mga leprosy nga nagkutkot sa atong kabuutan, this time ang atong topic katong human giayo ni Jesus ang maong sanlahon imbis giingnan niyang dili magsaba, pwerte na hinuong panugilon. Well, mga igsuon dili na ikatingala. Kay kita gani, basta gani makadawat ta og grasya from the Lord, dili gud malikayan nga dili nato masulti sa tanan. Lami isulti ang good news. Sama ra nga lami buhaton ang sugo sa Dios basta sayon. Pero kung lisod gani, matuk-an ta. Sama pananglit, imbis na ibadlongonon kay naghimog dili maayo, dili na ta mobadlong kay mahadlok tang kita mo'y mahimong dautan. Kita mo'y awayon. Sulay bitaw ko ana, mibadlong ko sa inigsuon nga pamaagi. Kung sa'y nahitabo, ako'y nahimong dautan, wala na ko tingugi. Dili gyud sayon, dili lalim. Pero please mga igsuon, dili ta mo give up basta ingon ana. Bahala untag lisod, basta gikan ni Lord, ato unta gihapon buhaton og isang yaw. Total para man na sa kaayuhan niya. Kung maunay makapabag-o niya, din ato nang buhaton, bahalag makasakit niya. Basta hinumdumi lang gyud. Mubadlong gani ta, dapat inigsuon. Mo na gitawag nga manginlabot. No? Naatay concern nga dili na siya mapunta sa dautan, okay ra nang manginlabot. Pero kini manghilabot, alahi na ning istorya ha. Kamunay tiwas ani, kay kabalo naman taon sa ni.